Senami Sikat, Adolfo Garcia, Consuelo Abarientos, Raymar and Maricel Laika Manluta, Centro Purok 2, Barangay San Miguel, Lito and Mercy David, Tayag and Calma family, Teresita Renato and Rodrigo Cuenco, Wendy David, Oscar and Manuel Bustamante, Feliciana Tubia, Ruby and Sylvia David, Rainiel and Marie David, Jeff and Roxanne Ginto, Victor and Susana David, Jane, Freddy, Frances, Rosel, Matt, Sidney, Francisco Jr., Christy, Kenneth, Lane, Aurora Domingo, Jose Ocampo, Lilibet, Romana Ocampo, Maria Isabel, De La Rama, Fritz Domingo, Tina Frado, Roylan Domingo, Roylan, Ivy, Gabi, Cassie, Calvin, Jenny, Daisy, JM, Mary Claire, EMDC, Joseph, Carlo Manyalak, Aileen Manyalak, Pasencia Sanchez, Joselito Sanchez, Randolph Sanchez. Para King birthday, Angeline Garcia, Virgilio Arcilia, Meng Lacson, Ivan Zane Kauleng, Fred Nulud, Adelina Rodriguez, Teresita Santiago, Rodelio de la Paz, Alvin Marcelo, Myla Bonifacio. Safe Trip, Jonas Bisda. Para King makapasubaling kayadwanandi, Paul Wadman, Boyet Roderick and Rexten David, Jason and J.R. Chua, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Marita and Lito Paule, Neil Arlene and Ferdy Nuki, Joseph and Ruby Cuenco, Rain Jasper Bisda, Maria Rita Angela Castro, Betty Ong, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Junsen Paul and John Patrick Pasion, Leo and Chris Charing, Willie and Irene Castro, Kristan and Jessalyn Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, Rowena Pasion, Minerva Bisda, Concepcion Charmaine Carissa Marie Bisda, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Raymar and Ralph Manlutak, Alfredo Jr. and Alicia Kayanan, John Alfred, April Aliana, and Anika Kayanan, Mercy and Jeffrey Rabadon, Hasmin Bong Menabes, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco, Michael Paul Escoto, Maria Santos, Rosita Lagman, Jessica Princess Rodolfo Santos, Patrick Janina Miguel, Rivera Kyle and Justin Inco, BM Tonton Torres, George and Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Franz Aldrin and Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Angeline Garcia, Joseph Mary Hazel E.J. Valentino, Joseph Emilu Ethan Di Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yung, Divi and Irene Remedios Venus, Derek Chris Lisa Pineda, Marcelina Diomar Ivy Santos, Ashley Jingro, Aldrin Paul, Michelle Pauline Deirit, Fatima Judith Rueso, Kevin Abarientos, Catherine Abarientos, May and Oliver Lianco, Marcia Yao, John S. Sebastian, Kim Jacob Rosario, Ofelia Mendoza, Elmer Cherry Garrett and O'Neil Ocampo, Pamela Joy Dison, John Kevin David, Clyde Santos, Jerome Mendoza, Myrelyn Kayanan, Jenny B. Lopez, Ciela Manugid. Para kang makapasubaling kapaldanan, mga Pen Ricaport, Jess Fernandez, Carlos Carreon,
Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, George Inco, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Ernesto Mendoza, Francis Giambao, Wenceslao Cañonero, Florencio Lozano, Lota Salenga, Esrelita Soriano, Orit Opstein, Jordana Misetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Richie Rivera, Joseph Gozum, Enedina Bituin, Beata Cañonero, Benedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gozum, Cirilo Cuenco, Purificación Gozum, Sita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Telma Rodriguez, Joseph Ferrer, Yoli Tayag, Herminia Berbrijo, Nenita Canco, June Sarmiento, Evangeline Santos, Eli and Arvin Flores, Tolentino Santos, Wilfredo Basilio, Jose Castro, Aida Misa, George Torres, John Ray Dionisio, Rodolfo de la Cruz, Remillo Serrano, Severa Rivera, Bienvenida Ocampo, Florentino Reyes Jr., Ruby Mar Santos, Rina Claire Salonga, Marina Santos, Sining Tarok, Ramil Manlutak, Jesus Kayanan, Lilia Canonero, Cristel Ayala, Arsena Inco, Josie Inco, Brigida Lansang, Helen Bocolos, Emilia Nunag, Billie Jean Pineda, Teodora Makaspak, Manuel Bustamante, Kuring Enriquez, Rosario Derrit, Marcelina Layog, Ricky Lusong, Sining Tarok, Leonardo Magtoto, Conching Manlutak, Evangeline Tolentino, Camille Chu, Lou Garcia, Donald Santos, Baby Batak, Demetro Sarmiento Jr., Cali Dennis, Lamera, Elenita Calma.
Miti punta mong ini, anting meto nga pamilyana ning Diyos, kilagyoning ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng kinutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamikayagom ning banal na Espiritu, mantabi ang parati, kaya kayo. At kekaan timurin. Magrasyang sisilimpo, kaya kayo ngan. Magrasyang sisilim mo naman po. Nginingaldo, pag masusyantala, ing kapigaganakan para karing mayang unabi, para karing kapatad tamong minuna na kaya katamo. Kaya nginiking mit mong katahimikan, ipanalangin tala, retang kakilala, kapatad, kapamilya at kasiping tangbali na minuna na kaya katamo, king pakalulo ning Diyos. Ngini, ban magintamong karapat dapat pagmasusi kareting banal na misteryo, si Shantala rin kaya katamong kasalanan. Iyag kastangining miyag nanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko kin Diyos sa mayupayang tutu, At kayo kapatad, uling mikasala kong bina, kingisip amanwat dapat at miyay liwang kakulangan. Huli nitay panigapo ko kang Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. In Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bialanganga. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ikaing ligaya ring ating kapanwalan, ating biyering makatuliran. Ing anak mo, kinabos na kami kapamilatan ning kayang kamatayan at pamanyubling mebye. Uling ding kapatad ming mayango na biye, peniwalanda ing misteryo ning kayang pamanyubling mebye. Gustan mong makirakela king tulan at kanwanan ning tutuking biye. Itiyadon mi kapamilatan ning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyet magari kambe mo, at ning banal na Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman kingalanganga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning kabyasnan. Ning kaladwaring banal, at hilo king gamat ning Diyos. Alang kaparusan amalyaring tagkilkarelo. King pamaglalawe ring mangmang, bala mo mete nalo. King karelang paglako, lalawandang antimong kabigwan, at ing pangarayura ke katamu, anting mong metong akasiran. Makanyan man at hilo king kapayapan. Uling bistaman king panlalawering tao, antilang mipaparusan, at yukarela ing pihong kapanayan king biye alang kapupusan. At kay bat ning ditak adusa, tanggap lang maragulakanwanan, uling ing Diyos, pinyubuka na la, at mayakit lang karapat dapat maging keyo. Sibuka na la anting gintuking api, at mayakit lang karapat dapat antimoing ayin adilukan baboning altar. Ding ating kapanaligan king Diyos, atalastas da ing katutuan, at ding tapat keyo, mielang mitmong lugod kambena. Uling ing grasya at pakalulo ng Diyos, ing makapanaya karing keyang pinili. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginuyaing sala ko, yaing kaligtasan ko. 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 Ing Ginoo, yaing kakong sala at kaligtasan, nino mo ing kakakong pitakutan. Ing panganib ing Ginoo, ingatan nako, nino mo ing pitakutan ko. Ing ginuyaing sala ko, yaing kaligtasan ko. Ing ginuyaing sala ko, yaing kaligtasan ko. Metong mo ing aduan ko king Ginoo, at metong mo ing kakong kapagnasan. King templo na sa karin ko manuknangan, king kapilan pa man ban kakong tangalan, ing kayang kayapan at kamtan kayang kausukan. Ing ginuyaing sala ko, yaing kaligtasan ko. Ing ginuyaing sala ko, yaing kaligtasan
kaligtasan ko. O Ginoo, pakiramdan mo inyaklis ko keka. Malunos ka at pakibatan mo ko. Burira kang akit, Ginoo, lupa mo mesa papampan kanako. Ginuyaing sala ko, yaing kaligtasan ko. Ginuyaing sala ko, yaing kaligtasan ko. Itiya ing paniwalan ko, takman ko ing kaya pa ning Ginoo, keting labwad daring tao, manalig ka king Ginoo. Emo painan ing lub mo at katatakot, manalig ka king Ginoo. Ginuyaing sala ko, yaing kaligtasan ko. 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 Pamamasang ibat, king isulat ng San Pablo, karing tao Roma. Ewari mituro ke kayo, kiginyang mga binyag tamo at miyagom kang Kristo Jesus, mga binyag tamo naman at miyagom king keyang kamatayan. King matulida pa nga sabi, inyang mga binyag tamo, mikut-kut tamo kambeno, at mirakayanan king keyang kamatayan, dung makananuyang sinubling mebye, king kapamilatan ng maligaya ning ipa, makanyan tamo mo namang mibyebye, king panibayong bye. Uling nung miyagom tamo kang Kristo, king keyang kamatayan, makanyan tamo mo namang miyagom, king keyang pangasubling mebye. Balo tamo, kinging matwa tamong pangatao, mipakuyang kayabe ng Kristo, king krus, bansira na yung upaya niting kamatayan at makasalanan. At bata mong mga ligtas, king pangayalipan, king kasalanan. Potanging tao Mateo, mititimawa yaking upaya nining kasalanan. Nung miyagom tamo naman kang Kristo, paniwalan tamong subli tamong namang miye kalupano. I Kristo, antimoing balo tamo, king keyang pangasubling mebye, ene mate kapilanman, alaneng upaya keyo, ing kamatayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Munta kayo Kenny, ikayong pepanwana na ningib pa ko, tanggapan niya yung kayarian, amisadya para kaya kayo, iba't paking pangalalang ning yato.
mantabeya kaya kayo. at keka ang timurin. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. Nga nang sinabing Yesus karing kay ang alagad, kayo sukat mababalisa, maniwala kayo king Diyos, at maniwala kayo naman kanako. Ating dakalakwarto king baleneng ipako, nung emo makanyan, kusasabyan iti kay kayo. Makoko ban misadyang lugal para kay kayo. At nung miras na ako at makapagsadyang lugal para kay kayo, mibalik kong pasibayo keti, at itukira kayo, banong nuko karin kayo naman. At bahal yun na dalan, papunta, king pupuntalan ko. Nga nang Tomas kaya, Ginoo, emi man balo nung nukamunta, makanano miyang balo ing dalan. Ikibat ng Jesus kaya, ako ing dalan, ing katotoan at ing biye. Alang malyaring miras king ipa, nunemo, ing kapamilatan ko. Kapatid kang Kristo ay mayap ng balita ni kayakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Happy Tuesday po kaya kayongan. Kumusta kayo po? Malungkot ko po ata itsura. Happy Tuesday po kaya kayongan. Ayan, po. O malyari pong pakikritala namang Happy Tuesday rin kasiping tamo. Napon po, ginakantala ring sablang santo at santa ning kayakatang pisamban. Nagyang atsuna la ka rin banwa, ala pamurin patugot ing saup da kayakatamo. Mamielang inspirasyon. Ne po mamielang sikanan kayakatamo. Ing pangadira at saup da talagang maragulpong saup kayakatamo ketiking yato. Ne po mamielang patune na ikatamo anting tao pwede tangan maging banal at santong kalupara. Amen. Amen. Ne po, we are called to be saints. Ne po, ikatangan, ing balang kasiping yu, rin balang akakatabmuyo, pwede tangan maging santo. At yan ing panagkat na kayakatamo ning Ginoo, king binyag tamo. Ngayon aldo namang iti, ne po, nakatuglong na ning selebrasyon tamo napon, pag masusyan tano man, ring maldang kaladwa. Nung napon All Saints Day, ngeni All Souls Day, ne po, ring maldang kaladwa. King kapag masusyan tamo ngeni aldo, nanong tuturo na kaya katamo, kapigaganakan kareng miyango na biye. Ado pong bagi, imburi kong lawan tamo ngeni. Atlo na ako pong banwang pari, at king atlong banwa, anting pari, metong po kareng peka marakal kong misang apag masusyan, nagyangay man po masanting pakiramdaman, makarakal kareti, misa la pong mete. Ne po. Kaya rakalan matwa, atin mo naman pong anak, minsan pangarugo, atin pang bingot. Ne po. Talasawa, alangasawa, masakit, neng minsan nalalamang sakit. Neng minsan kakabless ko pa aking metong, pilan mo pong aldo, payawos dan ako na naman, ban pa-bless dan naman ning metong kareng kapamilyara. Halos misusunod lang. Reni po rin mapilan na realidad. Ne po. Atin na pamilya na may aksidente, at mapilan karela rugo, metela. Tutupo neng minsan, nagyang pari ko, magigisan ko mo naman sa sabyan. Ne po. Eko balo ing amanong mapse karela. Karin po king lubaw, eko po balo nung abalitan niyo po, anyang mikalindol kaya katamong masikan anyang 2019. Ne po. Retang miyapong mi patanan king pader. Metong ko po kanita, kareng megmisa ka rin. Ikit ko po mismo, at hanya pong magumilya na ako, ko po bahalo na nung sabyan ko, uling miyapo larugo, at reting pamilya, da, tatong kikyakla, ne po.
Baliyo po, metong realidad na agyangatlo ko pang banwang pari, ikit ko, yapining realidad na ning kamatayan. Alang ligtas kaniti. Balang metong kekatamo, metong realidad na tamo atakasan at kailangan tamong tanggapan, yapining realidad na ning kamatayan. Agyang sabyan mo pang masikan kang ini at alakang panamdaman, mo balo yung kinabukasan. Totoo, ali. Totoo, nepo. Pero, bistaman realidad yung kamatayan, tamo pumigagana ka. Ang mayayari king kamatayan, ing biyanan ng tao. Amen. Amen, nepo. Realidad yamaning be, realidad yamaning kamatayan, pero realidad yan naman ing be alanganga. Nganapin po ning ginutamong Jesucristo king mismong ebanghelyo tamong ini. Kayo sukat mababalisa, maniwala kayo king Diyos, ampon maniwala kayo naman kanako. Ating dakalakwarto king balena ning ibpako. Nano pong buri ng sabihan ni Jesus kaniti. Realidad yamaning kamatayan, pero don't worry. Ang mayayari king kamatayan ning biyanan ning tao. Ing ginutamong Jesucristo anyang sinobliyang mebye. Metong nga sinigurado na piningakayabe nakatamo ka rin king kayariana banwa. Ing kadwang pamamasa ngini, ba't king sulat ng San Pablo ka ring tao Roma. Sinabi na ing pamanyubli ng bebe Kristo, metong yang maragulakalam kaya katamo. Uling datang ingaldo, nepopotang makota na kitiking yato, tamo migagana ka. Ating biye alanganggang makapaninaya king balang metong kaya katamo. Amen. Amen, nepo. Dakal makasadyang kwarto kaya katamo king kayariana ning Diyos ka rin king banwa, nga ng Jesus king kaya katang ebanghelyo. Basta maniwala at magtiwala tamo mo parati kaya. Pamintuan ning kaburyana kaya king yato, malawot kaya katamo ing banwang kaya katang pamitan. Kanano, pagkapilitan tamo sanang bibibye mayap at masalese, malugod at maganaka ka rin kaparatang tao. Nung makarinat namo king kaya kang pamilubluban, kaya katanasan ng iwasan. Kamwa, kaya tasan, karokan, au gali kaya katamo sanang ibating at ilako. Life is too short, kapatid. Make the most out of it. Realidad ya po ini. Idalada ka king hospital masalese ka. Neng kahit po tang yulida ka, makagarapon na ko. Balo iya po yung amanwan ko. Yan pong panahon na iti. Kaya kapatad, sana, nepo, kahabang ating tamong oras at panahon kitiking yato, tupad tamo king kaburyanan ni nga pong gino, ba na naman malyari kaya katamo, tamo may gagana ka. Uling may katupad tamo king kaburyanan ng Diyos, ating biyalanganga, ating banwang makaparikil, ating banwang makapaninaya kaya katamo. Amen. Amen. Yan po yung mumunang realidad. Realidad yaman ing kamatayan, pero itamo migagana ka, ating biyeng alanganggang makapaninaya kaya katamo. Kadua, at tamo po ngeni, panalangin rin kalaguran tamong mayango na biyen. Retang malapit kaya katamo, retang minuna na kaya katamo, king pakalulo na ning Gino. Panalangin tala retang mayango tamo biyen. Pero wari, maralas sa sabyanda kaya katamo, ikayong Katoliko, ikayo mong manalangin ka rin may yango yubi. Ikayo mong ating kabigaganakan karela. Kasi po tang metela rin, dadwala da recho. Either kayong babo o king lalam. Pero ikayo ating ko pangausan purgatorio. Ano ito? Nepo, minsan po, ating kung abas ang metong Mexican saying, old saying, nepo, tungkol king kamatayan. Nano yung kamatayan na iti? Ing tao po kano, at luyang beses mate. At luyang beses mate. Nepo, mumuna, at the moment of our death, potang balo mo na, nakaking bingit ng kamatayan, nepo, balo mo ng mate na ka. May kadrengaliwa, balo da po, kaya minsan manabilin nala, itay mo muna. Kadwa ka no, potang talagang makaburol na ka, at nakaking kodrado, o kaya makagarapon na ka, balo mo na kanita, na talagang mete, nepo, ating katlo. Balo ya po yung katlo. According to that old Mexican saying, potang me kalingwana ka,
karetang taong kaluguran mo. Ibig sabihin, mete nakakanu kanita. When nobody is left to remember you. Itayata yung peka masakit dili. Potang ring kaluguran mo king bie, keling wanda na ka. King kerelang pamibie-bie. And it is exactly the reason nung bakit po panalangin talaring mayangu tamo bie, pasye November 1, November 2. Kaya ni po kaya kayo, matutula ko at neng kayo ni king tradisyon. Ang gaya pong kapilan kanya ning kapag masusyan nyo karing mayangu na bie. November 10. Nepo, lawan nyo na, nepo. Pakiabe tala karing banalamisa, karing kaya katang pansariling panalangin. Kini tamo po papakiting tunay tamong lugod karela. Nagyangalano kitiking yato, gyangetano kaya be kitiking yato, gaganakan tala pamurin karing katang panalangin, tala kakalingwan, ulinging tunay lugod, kapilan man niya mga lingwan. Amen. Amen po. At bakit panalangin tala? Ring panalangin tamo ilang kailangan da, bantuluyan lang miras ka rin king banwa. Kaya katamo po realidad yung purgatorio. Papakit na niti, ingagyang king kamatayan, nepo, buri na ning hapong ginua, kaya be nakatamo. Anong nuka rin kaladuan na makanita kalinis, dadalan lang purification, purgation, kaya pinpoy ngausan tamong purgatorio. Wari po, niyang anak kami, potang kingatsyan, ban milinis la, purganda kami, makanita, makanyan po yung purgatorio. In purgatorio, sa salamin na yung pakalulo na ning apong Gino. Kasi king rin, king banwa, dapat po tang miras ka rin, malinis kang malinis. At king purgatorio, linisan da ka pa. Ban kanita po tang miras ka banwa, nepo, saktong-sakto nakakarin. At reni pong mayangu tamo bie, na tsuking purgatorio na panalangin tamo, ila rin kailangan dito, ring panalangin tamo. Uling ila, alano pong upayang manalangin para karelang sarili, kaya ikatamo, ne po, kailangan talang panalangin, bantuluyan lang miras ka rin king banwa. Yes, they need our prayers. Nagyangalano kini, kapamilatan da ring panalangin tamo, susopan tala pamurin. At metong pa po nga kakit ko kanita, potang panalangin tala, potang gaganakan tala, buri nang sabyan, maulagala kaya katang, at itala kakalingwan, kaya katang pamibiyebie. Amen. Amen. Nepo. Kaya sana metong milalako kareng pangadita mo, agyang padawon, o birthday, o okasyon, ing panalangin tala ring miyango tamo biye. Baliyo po, St. Francis de Sales, at nang kasantinging sinabi na nga na, to assist the souls in purgatory, is to perform the most excellent works of mercy. Hanggang po, sinaup ka karengaliwa, very good. Nepo, mindake kang ganaka karengaliwa, very good. Pero according to St. Francis de Sales, itang penga di mo ring mayango na biye, lalo na rin atsuking purgatorio, metong yaiti ka rin peka masanting nga works of mercy na agawa mo king kekang pamibiyebye. Kimpong English ing house tamo ka rin atin tamong medyo panalangin karela. Sabi tamo, all the poor souls in purgatory, they are poor because they are totally helpless. They cannot do anymore to help themselves. They cannot go to masses to receive the body of Christ. They cannot go to confession or do meritorious acts of mercy. Hence, they rely totally on the prayers and spiritual help from the living. Kaya katamo, kaya sana, agyang alamang okasyon, rin may yango tamo biye, rin kakaluguran, kakilala, para titalang panalangin. Amen. Amen. Kapatad, rin po rin adwang realidad. Mumuna, at realidad diya maning kamatayan, pero itamo may gagana ka, ating biya langanga. Kadua, rin may yango tamo biye, kailangan na rin panalangin tamo, lalo na rin ang atsuking purgatorio. Itiretang ka rin paralan tamo ban, papakit tamo karela, ing lugod tamo karela. Oops, magtaka kayo po siguro. Ala kayo po yatang hashtag niya ni. Aban manaliwa po, taulike po yung hashtag tamo. O, nanya yung hashtag tamo. Hashtag, realidad diyaman ing kamatayan. Pero yatamo migagana ka,
sigurado neman kaya katamo, ing banuang kaya katamong pamitan. Amen. Amen. O malyari tayo pong hulitan. Hashtag, realidad diyaman ing kamatayan, pero etamo migagana ka, sigurado neman ing banuang kaya katamong pamitan. Amen. Amen. O talakad tamo po. Ngini. Kambening kasalpantayanan at kapanaligan, manalangin tamo para karinggang meteking kinu. Ding kakilala tamo at ding dakala ay tabalo. At nga tamo nga pong manalangin, ginuning biye, pakiramdaman maing kaya kang balayan. Ulitan tayo po. Ginunim biye, pakiramdaman maingke kang balayan. Para king balayan ning Diyos, mirakayanan sa aking emaugon ng kasalpantayanan, ning kekang banalaindo, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginunim biye, pakiramdaman maingke kang balayan. Para ka ring pamuntok ning kakatamang bansa at ding sablang bansa, ipagkalub mo sa karela, ing pamagtagulaling keka, at karing karelang sasakupan, anti mo ing depatan ning malmong indu keka, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman maing kaya kang balayan. Para ka ring magdulap keka, apayin tulot mo atok yan mi, ing bakas ning malmong indu, amig tiwala kang wan na apostol, anong keno me penalig. Magtiwala la sa karing kekang pamuntok espiritual, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman maingke kang balayan. Para ke kaming makatipon keti, ipagkalob mo sa ke kami ing grasya, anti mo ing pigkalob mo kang Maria, at ding minunang Kristiyano, ban maging tapat kami, king pamikasulo, king metong atinape, at metong akalis, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman pakiramdaman maingke kang balayan. Ngeni po kimit mong kataymikan, ganakantalangan retang kakilala, o kapamilya tamong minuna na kaya katamo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo ning biye, pakiramdaman maing kaya kang balayan. Ginuming Diyos, ding pakamalan mong miyango biye, ipanalig mila kaya kangan. Uling mababitas sa aming pagmasabalan mula, king kamatayan, at timon ng makanan mong liguran king biye. Pagkaluban mong kapainawan at kapayapan, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi, Amen. manatili tamo pong makatalakad at gampanan tamang pamamendisyon po, karing kaya katamong pengadi, king kaya katamong para karing may yango na biye. Luklok tana po ngeni. Yango biye.
Manalangin kayo kapatad, baling kaya katang daon matanggap yarapan ni Diyos, sikpang mayupayang tuto. Tanggapan na saning Ginoy tindaon karenggamat mo, king ikapurit kaligay ning kiyang lagyo, king kaya katamang kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamigmiglalang, wasan mo sana diting sakripisyo, kapamilatan ning daya, ng Kristo ring kasalanan daring kapatad ming mayango na biye. Lininis mo king danom ning binyag, king malugod mong pakalulu, pagkaluban mo sanang kapatawaran at kapayapan. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabeya kaya kayo, At kekan timurin, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Gino, pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at muman karinoy pa, Diyos kingalangang gatlubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Pinili ng Mateo, banketa, akabus no ring sablang tao king kamatayan. Dinaw na yung biyena, banketa, miya, ang alang kapupusan, kagom ding taong makatuliran. Uli nita, kambering sablang koro ring anghel, karing banwa, daralit may kaya kang ligaya, lain makiabelantok ng babiya kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta. Unekapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli nita, pagmaralumpumi, pabanalan mo sana retingayin keng espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Baya mi daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, king wanay tinape, at pasalamat yakya ka. Pira sunet binyening ti karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananiya. Iti ka na kong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni gapunan, kingwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At bigyan ni iti kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ting kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami babu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban kita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ng kayakatang kasalpantayanan.
Inyangin igaganakan mi o higpaing kamatayan at pamanyabli ng bebe ng anak mo. Darawon mi kaya kaiting tinapay ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kaing pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabamig pagamuha mo kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo tipunan na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o higpaing Santa Iglesia mong makalaganap ki meto yato. Ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco kaya kaming Papa. I Florentino kaya kaming obispo. Yapos ito yung kaya kaming obispo emerito. Yamong rawuling kaya kaming kuro paroko at ting sablang pari. Ganakan mula naman ringanak mong inaus mong mako na kitiking yato. Antiningking binyag metela. Kambe ng Kristo minakayanan la naman sana king kayang pangasubling mebe. Lalong-lalong na rin kaya kaming penalangin ngayon kakaluguran at kapamilya. Ganakan mula naman di kapatid ming pepainawan at maninaing subling mi at ding sablang may ang nabi. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiya lang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos. Kayabe San Jose, ing kayang banal ay esposo. Kayabe ring apostol at ding sablang banal. At inupad king malmong kaburian king kaya kabaneng panahon. Purian dakat paligayan kapamilatan ng Jesucristo kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya ipang mayupayang tutu kagumning banal Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman king alanganga. Ngayon ipukimit mong kapanaligan at lugod kayang ipa, manalangin tamo karingaman ng tiro na kaya katamo ng Ginoo. Sulit antibanwa ipamintwaning loob mo kakanan mi ingaldo-aldo buke kami ingaldo ngeni. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, balugod mang ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ng kayang pakalulu, parati kayang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami,
kambening maligayang kapanaligan, king panyatak ng Jesucristo, kaya kaming tala pangabos. Uling kayong kayaryan, ating kayo payan, ating ligaya manggaman, king alanganggaw. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. E mausa, babaliktan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan, ing kaya kang banal kapulungan, at pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburyan mo, kang mabibiyat magari, manggaman king alangangga, Amen. ing kapayapan ing ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Ngayon po ipakita mo may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan. Kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos. Niyo'y milalako king kasalanan ng iyato. Mapalad na rin maiyaws king apunan ng kordero. Ginuek matampang tanggap ko, dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malukod, kaniting sakramentong pigkalob me, kaya kaming mipako at sinublimang mebe anak. Idala mo sana king ligaya ning pamanyubling mebe, ring kapatad ming mayango nabi, ami padalisayan kaniting banal a misteryo. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ini po, buritayang ko na niting pamikatagon ban pasalamatan na ring menantabe, ang popukan na ring food sponsor tamo, ngining Aldo, then kaya katamang pong mga sipag at mga santing EMDC. Palakpakan tala po. May paoras po kaya kayo. Bukas po ring manantabe kaya katamo, ring Martha's Group. May po. Inginu mantabe ya kaya kayo, At kekan timorin. idukuyo po ngayon rin buntukyo para king masusing bendisyon. King maula ng lugod, ing Diyos, ning sablang pamamatula, pigkalob ni king tao, ing kalam ning biye. Panuana na ko sana king kasalpantayanan, king pamanyubli ng mebe, ning kayang anak, ating kapanayan, amibangon kong pasibayo, king bayong biye. Amen. Kaya katamong mabiye, ipagkalob na sana ing kapatawaran, at karing sablang mete, ing karinan ning sala at kapayapan. Amen. Antimono makanano yang panuwalan ni King Jesus, mi bangon yang iba't king kamatayan. Makanyan kayo naman sanang mi, kambening ligaya karin banwa. Amen. At bendisyonan ako nga ning mayupaya at malagod na Diyos, ingib pa, ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Umen ako king kapayapan, mi pasik nangan king kasalpantayanan, yung subling lang mi, ring mete. Salamat, King Diyos. Benging Diyos po kaya katamongan. Benging Diyos mo naman po.